ngathi ngizwele into nje ithi osamadlala Bekukhuluma into esile lapha. Faka ama-headphones akho phela lawo. Bathatha ofayela la. Ukhozi FM luhamba phambili. Faka umoya. Uprazo uyacelebrate. DJ Star wangempela namhlanje edlala bukhoma khona la enkundleni zokusakaza eThekwini vela eJozini amamix akhe siphethe kamnandi kule nyanga yamandulo hayi no wenze kakhulu bafo sithi nje nakuwe. Siyabonga DJ Star ukuthi ube nathi inyanga yonke nje yamandulo siphathele Gqom versus Piano namhlanje ke isheshe yadlala ngo11 so nje inhlanhla yakho thizeni no showcase DJ Star yo umsebenzi wakho ujulile ngoba akukho la ungakubahambele khona la bekubize khona abantu nathi sikumemile namhlanje usubingelela nje emsakazweni ukhozi kodwa sikumemile wafika hayi senza show siyafika futhi masifikile senza ukuthi bajabule bonke abantu abasuke belalele lo msebenzi lo sithi halala bingelela ekhaya bingelela umlaleli bingelela semsebenzini emgaqweni angibingelele bonke abantu abangilalele njengamanje uDJ Star wangempela uThozana wamalwane isibongo lemboze eJozini ngithi nje sanibonani balaleli bukhozi ngiyanithanda ini Beba le ndaba insizwe usebenza kanzima lena ngoba ngiyakhumbula umlelo ukhozi ngonyaka odlule sisasebenza khona lana naye uThozama wayethola ama-emails kaStar ngempela nami ngiwathola sithi hey ubalo sesicele kangaka ama-email ngapha nangapha njalo nje uDJ Star noma ikuphi la afika khona ufika shiya umuntu ukuthi kudlula uDJ Star ke la hayi no ngiyabonakala impela sakwagcina ke sengene kanjalo ngonyaka odlule nangalonyaka sesiphinde simmeme uDJ enze kahle uyaphinda abuyise futhi njengengoma emnandi yaphindwa into enjengalezo nje nakumculo wabo oDJ laba baqala uDJ abanye bagcine beba ba-DJ beingoma omunye uthola uqale uba umDJ wase wagcina umuntu ohamba ebantwini uyikona kuphi uqalile kuwena ukwenza ingoma noma kuba uDJ lento ifike kanye ngithema ngidJya ngapha bengisebenza estudio vele okay DJ yonke nje ifike kanye hayi ukuthi uyahlabelela kodwa uDJ Star ngikwenza ngiyaproduce ngenza yonke into nje hayi no ngisengizwile sengibonile kodwa hayi leliculo leli celebrate umuntu osifazane lo ngeke uzodlale ngathi unase halala nase ngoba emnandi kakhulu ukucelebrate ungayibheka einkundleni zomculo labayana umlaleli wokhozi FM ama bookings akho ngiyasethe kwini impela sonto yonke mhlawumbe omunye ulalela uthi ayibo asasimdonsa uDJ Stars ovela lana bese uyayishola wena ke imali zakho inkomo zakho uthi into enjani zimkanjani abantu ababhuke njengamanje ngila eThekwini ayikho ibooking engingayithola njengamanje but ngithi ababhuke njengamanje because iweekend yonke ngila eThekwini phone number bafo 07955660002 07955660002 inkundleni zokuxhumana DJ Star wangempela sithi gcwala nazo ke uyizwele umlaleli wokhozi FM DJ Star wangempela yamnandi mix yakho sikufikisela konke okuhle nabantu babhizi bathumela ama voice note la zokuthumela yes ngingajabula kakhulu mangizothola ama voice note so nje nengoma yami iyatrenda lapha ithi nje siya-celebrate sithi halala yonke indawo la celebrate khona sithi nje halala DJ Star